Teteh damang. Hanya teteh, emangnya kasa. Oh, sarang teteh saya namanya. Nya teteh saha namanya? Iya, Hah? Dian, gitu ya. Oh, teh Dian. Wah. Sana sih dibantuan atuh ieu na mamahna. Ah, Ah, malas. Si teteh. ngompor. Nah, ini sahabat nih si Iya. ibunya lagi ngupas, tapi ngupasnya gitu sahabat, lagi Ya ngupas. dibelah, katanya ini Ngupas, ngikutin kelapa. orang Jawa. Oh gitu Pak. Teteh nuju naon teteh? Si teteh. Ah, nya keur naon teh keur meuleup naon, Cek? Hah? Oh, meuleup kulit. Kulit nanti mana, Cek? Tapi mau Oh, teh mau. kemari. Kulit naon ieu teh? Hah? Kulit naon? Sapi. Oh, kulit sapi. Bau tuh ah. Penuh wae bau mah da rawas nu bau mah. Ya, itu di kamera. Oh, ini namanya. Si Ecernya lagi bakar kulit sahabat tuh sama gadis desana tuh sahabat. Teteh damang teteh. Teteh damang. Hanya teteh, emangnya kasa. Oh, sarang teteh saya namanya. Nya teteh saha namanya? Iya, Hah? Dian, gitu ya. Oh, teh Dian. Wah. Sana sih dibantuan atuh ieu na mamahna. Ah, Ah, males. Si teteh mau nih males ya. Sabar asa kilo ce ieu maser kulit. 12.000. Murah meriah aya kana teh. Buka, kalau mau lobak ya. Hese pengurusan unggul nanya. Sahabat teh. Bersama teh Dian tuh sahabat. Ada ini mau malah saya asap. Sore-sore sahabat. Keliling-keliling sahabat. Di kampung sahabat. Suasana seperti Ramadan terakhir sahabat. Ayam marmot sahabat. Ya sebenarnya ya marmotnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam bagi masyarakat. Saya lihat suasana rumah yang ada di tengah kebun sahabat. Tuh, kayaknya pengunjung lagi tidur. Assalamualaikum. Waduh, lagi tidur nih anaknya. Weh, lagi tidur, weh. Kita kontrol ke dalam rupanya.
kayak ada warga lagi ngapain tuh sahabat, kita tanya-tanya tes. Assalamualaikum. Salah. Nuju naon Ibi? Ya, pada yang ada mal opor. Oh pada yang ada mal opor. Jadi sampai musik kalapan oke. Nah, malu beranak. Aduh, asli na ya terana. Nah, sanes kalapan. Ari teh kampung naon Bu namina? Iya teh Jaya Mandiri. Oh Jaya Mandiri. Lembur Oh Tengah. kampung Lembur Tengah. Aduh si ibunya sahabat lagi apa? Lagi apa? Mau bikin opor. Nah ini sahabat nih si Iya. ibunya lagi ngupas, tapi ngupasnya gitu sahabat, lagi Ini ngupas. dibelah katanya ini. Ikutin orang Jawa. Oh gitu, kalau orang Jawa gitu gitu. Cari yang cepat. Oh, ya, cari yang cepet katanya sahabat ya. Buat bikin opor katanya sahabat, buat besok lebaran. Lebaran. Oh, Buat hari Idul Fitri. siap. Sok Bu atuh sing rawasnya ngada mal oporna keh. Hati-hati tah nanti ngupas ieu na ngupas kalapana. Atur nuhun waktosna Bu. Ya, terima Assalamualaikum.